livesi Isaiah 55 verse 10. Lesiswati lithi njengoba imvula nesithwathwa kwehla kuchamuka ezulwini kungaphindi kubuyele khona kungakawunisele umhlaba kuwende uhlume uphindze uthele izithelo. Usho njalo lo mbhalo uthi livike laNkulunkulu liyafana nemvula, livi laNkulunkulu liyafana nesithwathwa. Naku lesikubita ngokuthi liyakhithika la ngase-Europe. Mawungale ngaseSwatini uye umangale lokuthi bathi isithwathwa siyakhithika basho ini. Mase uhambe wafika kulamave kuyenteka nje nithi nibuka la ngaphandle nibone into lengathi iyafana nema-drops emvula kanti kunamaphephelesi snow kusuke kukhithida. Uthi ke lo mbhalo weBhayibheli lelivu laNkulunkulu liyafana ngalezinto letimbili. Laze lehla lingeke liwushiye ulambatha. Lesizulu nelesiswati libohle lisho njalo. Kusho ukuthi there will be a difference once uNkulunkulu wakhuluma kungeke into ifanane nangalesikhathi angakakhulumi. Wakhuluma ke uNkulunkulu ngesimo saseSwatini, wakhuluma uNkulunkulu ngesimo sepolitiki saseSwatini. It is a matter of when. Asitibute ukuthi kutawukwendeka ini, sifane sitibute ukuthi kutawukwendeka nini. Because once God declares, little Bible, I am God, I pronounce the end from the beginning. Ngimemetela siphetho ekucaleni. Libese lithi ke kwaze kwehla livu lakhe, kwaze kwakhuluma abaprofeti uthi ezulwini ukuthi weni. Nibo kwathi ukuthi it is just a matter of when. Lesinato sihloko lesikhulu sithi operation itawungena ehokweni. Siyathi la sibheke khona sitawuchaza nalokuthi kodwa iziya ungena ehokweni yini lelo hoka sikhuluma ngani. Kodwa ke masiwadi ngoba onke amfunza grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 bayathi ukuthi kwakuyingulube la ngafuni ukungena ehokweni. Siyabuye sititeka ngoba ngathi kunema 2000 wakhanza athi mhlawumbe afikele encwadi seyingasekho. Mntawuqala ngeclip lengifuna kuninambithisa yona la lesisethela lo msebenzi wethu kahle. Kune clip yembishop impendulo ngambule ngiyakuvusela Gasolo, ngiyakuvusela Msuthu. Siyakuthanda kakhulu. Sibonga sibinze sakho nokuthi khandla, sibonga nokusithandza singamaswati, sibonga nokuthi ukhulume liqiniso ngato tonke isikhathi. Kunemagama ngeke ngiwafake onke but kunemagama lengwabona ukuthi angumuthi ayelapha ayaphilisa. Thabiso, thank you for the design. This looks very beautiful here. Over to you Ras. Sicale lo mbono waye ubeke wagaga. Lithi ke iBhayibheli umbono na ufika ufunze. Lithi noma ngabe lo mbono udelaya kodwa it shall surely come to pass. I want to assure you the vision of your leader shall surely come to pass. A free and democratic Swaziland, you will witness it in your lifetime. Noma ngabe bantu bayabulalana ngeke basithethe sonke. Labanye batawufa kodwa batawusala labanye. Ufake futhi akusho ukuthi kuyinto lenkinga ngoba kufa kithi thina lesikholwa ngeJesu ungumnyango wekuyalela kiwa khona. Khulekani yanzi ngitshela, when my day comes I will die and it's okay. When your day comes you will die and it's okay. Kodwa ungafi ufe with dishonor. Fight for the right thing. Stand for the right thing. Sinake sasidlulile nekuba famous, asinenzaba nefame. Lelesikwendako asendele ukuthuma, asendele ukubukwa, sendelwa ngoba sizwile ukukhala kwabalahlekile. Siyabathandazela Nkosi Baba phile. Sizwi ngiyangiva ngithini Swalini. Ngiyangiva ngithini Swalini. Bonke bantu nakunje. Tonke letinye tinto atime. Nemsindo awuthule. Neqokotela akuthule. Let us focus on the main thing. Yendani into lemqoka. Ngeke singanyathelani. Ngeke singalimatani. Kodwa noma sinyathelana noma silimani. Kodwa sathi ukuthi we are fighting for a free and democratic Swaziland. That is the main thing. Gift. Umuntu lesingavumelani naye ngumuntu losashintshe lokhu lesikulwelako. Lokunye nalokunye asikuyekele. Differences will never cease. Tinkinga ngeke diphele. Hlukana nebantu abaphele ukutshela ngetinkinga. Yekela bonke banetinkinga. Onke amaqembu epolitiki anetinkinga. Mhlaba wonke lo nala South Africa lasikhona khona kungena ama-GNU angenelani ngoba ipolitiki injalo.
Thank you so much. Ngiyabonga Thabo, ngiyabonga Thabiso, ngiyabonga Ras. Ngikuthanza kakhulu lapha kumbishop. Let us ungaphili uphile ukudefenda into le wrong. Let us fight for the right thing. Ngiyawathanda lawo magama. Nemagama lathi let us keep the main thing, the main thing. Lolo kungiko kungumbono leside ngako la asinake kona. Kunyathelana kwendeka konke la kuphila abantu khona. Singanaki ke kunyathelana. Asinake ukuthi le kumele sikwende siyakwenda yini. Ube siyachaza ukuthi silwela a free and democratic Swaziland. Kuthi you understand njani lokumcokanyalo la sikhona khona sisalwela lokho. Asikaqali kulwela kuba semagunyeni. Ngiyabonga Bishop. Maswati akithi ngicela kuya ku item warm up number 2. Siyogcina khona le ndasi. Ungathi mawufika nje la ngikuside ngikutshela ukuthi ngikuphathelela iphimbo la lonkokhelo Minister Natural Resources. Makakhuluma ngale bill ya 5.2 angilifaki nyalo udaliva. Utamuva ukuthi uthini. Abekhuluma lengekhathe eParliament. Ngikuphathele neliphimbo la Neil Minister maka defender le bill ya 5.2. It is part of the package. Actually, it's the climax of the package. When the time is right, stele kona nyalo ngisathatha nama current issues lamancane ezisaya kulento leside kiyo kulomhlangano. Bengikwendela ukuthi ukhona ukuthi uhlale because kunenzaba lekumele ukuthi uyive uyadisise. Then ngeMaswati umphefumulo wami umoya wami uke walimala namuhla kakhulu. Kuhlupheka kweMaswati kuphela. Kunalomunye umfana la lengikhola ukuthi lithimba lakithi litangifakela yona yena. Lo mfana neligama lakhe ngiyakholwa ukuthi likhona la. Ngiyacela ukuthi omolo I think ngikunikile sithombe salomfana noma salobhuti lo ngiyena adutshulwe wabulawa ngamawada. Yes. Mangibona la ungathi bathi ngibanele mngomedulu. Angathi ukuthi yes, thank you so much. Maswati akithi kuhlupheka kwenu kukhashane nephela. As long as eMaswati angakakwehluli defeating trivial things, sincobe tinto letisibambelelako, sinake lento lemcoka njengekusho kwaBishop. Leli jaleli ngithola ukuthi lidutshulwe ngemawada, balidubule idolo ekuseni njengoba namhla kungilesine ngelesithathu. Balidubula khona le kaShewula. Maswati angathi ukuthi nabulawa ngibani naloywa ngibani. Wanloya ngekuthi into ingakangena ekhaya kini ningabuva buhlungu bayo. Nikhona kuva buhlungu bento ngesikhathi seyingene kini. Tivele tiningi temhlaba atisilo lolo hlobo. Tivele tiningi temhlaba tinemoya lothi an injury to one is an injury to all. Eswatini sing 1.2 million. Kodwa sinalabaningi labanemoya wekungavelani. Sympathy and empathy. Kodwa Maswati akithi nginibonile makunabochwechwe eNingizimu Afrika. Nifuna mbamba le justice for chwechwe. Ngiwabonile ema issues lendeka emhlabeni nalelinye lijala lanyathelwa liphoyisa la. Lathi I can't breathe. I think in George or what. Asukuma wonke Maswati abuva buhlungu. Agcwala ku social media eva buhlungu. Kodwa eMaswati la ngicaka khona. Uma lo munye wawo abulawa ngesibhuku, ayamvela wakhashana. Kodwa akakhoni kwethwala buhlungu balula eceleni eSwatini. Leni bantu abamake.
Len sive sakethu. Nathakathwa ngubani? Ngubani lo takubambisa uma wena ungababambisi bantu labanye? Kugcwele labanye nje yalo labatelekte udefender. Kuthi lama ranger bekamele kumdubula lo mntwana ebantu. Maswati akithi, ngibutile ke mina ukuthi ufe njani lo muntu. Ngiva bathi lamajala lawa ungathi abemathathu. Ngoba ungathi loluthaka lwala kugcinwa khona Tilwane lapha kaShewula. Vele angakashoni lo chief wabanika indzawo lebekungemasima lesive luhamba lamakhaya loluthaka ngekuva kwami. So indlala ibhokile lamajala lawa ungathi abemathathu ayangena ke kulodala lohamba la athatha tihwele ayathiya leto timpunzi labo bodayikazana lokungendeka kufike kuhakeke ngenzamo ehwayeleni abakatiphathi kubhama bayaphuma. Ungathi ngekuhamba kwesikhathi ke sebayajika bayohlolela. Mase babuya ababone ema-ranger abakaphathi lutho bebayohlola tiwayela. Ema-ranger angathi noma lenhlava ayithele enhloko lo mntwana ebantu wafa. Bantu abakethu utawubhala i-comment la uthi abeyelani ngobeka luhwaya lokuthiya silwana. Ushayise bangaki bologwaja lamgwacweni ngemoto ubathathe obenda umshipo. Udubuleti ngaki tinyoni ngesilingi uthi thatha uyotenda umshipo. Kube ungathi lo mntwana ebantu ngoba beka luhwayela kumele angaboshwa. Bekukuphi lokuthi lo muntu banetinja labantu labahamba nato letimisa labantu. Bekukuphi lokuthi labantu kwendeke indlela yokumisa bamthathe bayamise emthethweni. Tiphelile tingomo temaswati. Kodwa labe bathi ingomo temaswati abatutshulwe babhekana nemthetho. Banengi bantu labaqedwe bofaqada la. Abatutshulwe labantu babofaqada bayathathwa bayiswe emthethweni. Laba ngangiyeva kube kuthiwa basuke bedekto ute ufuna tindlovu. Bedekte ufuna bobhejana baphetha imishina yama AK lokugangwa ngetimbondo tetilwane letinkulu mabatha beme nabo baphethe ama AK. Umuntu lophethe liwayela umthela phansi ngenhlavu. And ukusukuma lamanye amaswati akudefender athi umthetho ngumthetho. Yitsenilime kangako maswati. Ngifuna ke ukuthi kubuhlungu lokulokwentiwa tinkhundla kulamaswati. Why ngithi tinkhundla? Kule issue le yekudutshulwa kwebantu. Lo mthetho maswati ngidawuphinza lokuthiwa yiGame Act lo wekuvikela tilwane awufani nemithetho lekhona evela. Ungabe ngumthetho wekuregulator emaholo waka Labor, umthetho ukhungelwa phansi kwale line ministry yaka Labor. Iparlament ingabe iphasise umthetho lodila netemfundo. Lo mthetho ukhungelwa phansi kwale line ministry yaka education. Njengoba live libuswa ngema ministries nale mithetho ikhungelwe phansi kwalama line ministries. Bese ke le Game Act leyona ngokoma categories iphansi kwa tourism, iphansi kwelitiko letekuvakasha. Lokuthusako nalokukhomba ukuthi tinkundla tingcolile. Tiyakuplana kubulala abantu. Tamobilize iparlamente yaleso sikhathi. Tathi lo mthetho lo weGame Act asukhungelwa phansi kwale line ministry. Awukhungelwe enkosini Mswati. Kwendelwe ukuthi noma bangenta ini lo challenger lokho a challenge Mswati. Kungako sithi imandate yema Rangers yokubulala emaswati bayithatha kumswati ngoba mawuchallenge lokhu awuchallenge ilitiko kufuna ukuthi kuphansi kwa His Majesty that act leni. Why le Game Act ingangeni phansi ingangenanga phansi kwe line ministry njengemithetho yonke le phansi kwema line ministries ayo nanendlela ukuthi nibulale kungabi indaba zalutho. Maswati kunalenye iclip ngiyakhola ukuthi Mloya ngamtshela ukuthi ayifake
ngagcina nga 2021 babulala Gamete lapha eSiphofwaneni ngasephuzu moya, babulawa ngemarenja, bamshaya lathangeni la Mfuleni elisuthu, sawukhuphukela ekhala lakhe lingeshaya kwemfula umuntu wekucala, ngishaya kwalomfula, lo mfula usahambi nemandi ngumtimbofu, kunelidaladi lwakamsholo Mkhaya Game Reserve. Uphuma la kaMsholo akaphathi nalo dayikazana, uwela umfula, bayambona ukuthi ngiGamete, bayalati likhaya lakhe nali la ngesheya, bamthela ngenhlava ethangeni. Mabamthela ngenhlava ethangeni wawa la Mfuleni. Kodwa makasuka la Mfuleni athathwa ngamaphoyisa, emaphoyisa amthatha, samthatha ngesikhwayikhwayi lesimhlophe safika. Maswati niyati ngeke ngabekisa ngathi umfana wamzweli washayiswa isitimela samjuba lunyawo la, samshayisa ngabo 12, ngamthola ngabo 2 ngoba kwakusebusuku. Sengishayelwa wehluleka kungishayela, ngashayelwa ngemaphoyisa athi ashayelwe ngidriver wesitimela kunemlolimele, wakhanzakala ukuthi ngizwele. Ngaya lapha ngakhanza azwe lujubekile lidolo, ngakhanza phila, ngamthwala ngofika naye eNazarene, lona bamdubula la nyongeni, lathangeni. Kuphela 2 hours unemarenja ngoba bamshaya bambona uyawa beta kuye, bayamgada lo 2 hours kufika emaphoyisa after 2 hours. So ufile, and makafile lo muntu uluhlata wonke lo mtimba, uluhlata ingqondo nalabakhona bathi wo nakwe kugibeta tinyamatane netinkomo elolini bebamhlohla ngako, alele phansi. Yini lesibhuku Maswati? Uma nithi akusiko lokho wabulawa yini in 2 hours? Alele phansi angakhona kwenda lutho, emarenja amile eceleni kwakhe. Ngizama kunitshela Maswati ukuthi eMaswati ayabulawa. Ngifika njani kule ndzaba leyo? Ngashayela minister lebe kunguvilakade waseNtondozi, ngathi litiko lakho likushayela tinyoni, lo muntu sowubulewe, ngite eParliament ngidobuta ukuthi ithini report lo inika lendlu mayana nabantu labacedwa ngalendlela ngishayela vilakade. Wathi ungakwenda nje Mhlonishwa but ubokwathi ukuthi lo mthetho awukho noma leyo game reserve ayikho phansi kwami ngafishane, iphansi kwaNgwenyama. Le ngacishe isondzele kimi ngile yasemlilwane, le yasemkhaya umkhaya ngihlane. Beside lokho lo mthetho uphansi kwe King's Office, beside ukuthi lo mthetho phansi kwe King's Office, west of Mkhaya nahlane, dini lecishe tibe ngama property asebukhosini, and ngiloko lokubulala aMaswati. Why? Tinkhundla ativaluishi impilo yemuntu. eMaswati kutawabita ukuthi avelane, asukume abambane, awise umbuso wetinkhundla longumbuso webagqilati labanganendzaba nokuphila kwemuntu, banendzaba nekwabo nje kubafuna kwenta ini. Nitawenda ncesi nje eMaswati, rest in peace Dlakatla is good, ngiyakuvuma, kodwa kufuneka an action on top of that. Lo ncesi akatale an action on top of that. Hayi ukuthi akangabi khona, akabe khona, kodwa must give birth to a serious and tangible action letawukwenda Mswati, ngoba ngumSwati lo. Understand ukuthi eMaswati sabonile ukuthi kuphila kwethu sekukuye nje usidubula ubulale. Sengengcile lapho Maswati, bengini update ngetinto letikhona letibhlungu. Ngiyakholwa ukuthi ngithola khona ama questions la, mangibuka nje question la uyukhanze ukuthi ngibe sengiyabona ukuthi kukhona le kumele ukuthi ngikuchaze egameni lemsinzisi. Sesedlulile ke lapho. Ngicela kuphakamisa kubonga, noma ngingamati lo jaha, angiboni ukuthi ngake ngadibana naye, futhi angisho ngoba abantu ngabita emagama bola kube sekwenta ngase siyatana, futhi angisho ukuthi angitikhumbuli ngikhuluma naye. Cha, liSwati nje lelingu MP lapha eParliament, MP walapha eKhubutha. Ngihlala ngingamuva lutho lalishoko, kodwa kukhona kubili lengake ngakuva. Kune audio la ikhulumise itolo noma kuthanti lapha eParliament. Bengicela abafana bakithi ukuthi nisinike le audio yalo Mhlonishwa
athathi ivela kuseMaswati uthi Teni ngithi alithola ligama lakhe ngiyaladi kakhulu nale force yakithi silelapha eKhubutha iyangitshela ngaye iyacala kungitshela ngaye kusayiwela ukhethweni ya cha ke ngeke ngiqale manje ngiKhubutha bevele ikhuluma ngathi sesiyawuva khona manje ukuthi nithini kodwa nje ngimvile ngicela ukuthi usifakele yena last. Thank you. Ngiyabonga Mcondzisi. Ngicela nje kusukuma nge-standing order 66. Ngicela i-clarity Mcondzisi. Mcondzisi njengelunga nje leParliament umuntu utamcondzisa ukuthi ikakhulu adingale ngikubona kwendeka kithi singemalunga. Mcondzisi ukhona umsebenzi lilunga lebelinawo manje kwase sekufika amaphoyisa umsebenzi nje ukuthi lilunga leParliament litibongela esiveni ukuthi sive salikhetha manje ke ngoba nami ngilunga bengimenyiwe kulomsebenzi Mcondzisi ngifuna ke ukucondziseka nje Mcondzisi lokuthi uma lemisebenzi lenje noma sengifunze na iConstitution la ku 25 step 25 2 lesithi a person shall not with free consent of that person be hindered in the enjoyment of freedom of peaceful assembly and association, that is to say the right to assembly peacefully and associate freely with other persons for the promotion and protection of interest of that person. Mcondzisi ngicela guide walana ngoba masenda lemisebenzi siyenda ikakhulu kade esontweni la sithandaza khona ngikholelwa ukuthi lisontho Mcondzisi indzawo la khona sakhondiso. Standing orders. Thank you, Honourable Speaker. So I'm just checking on the standing order 66. Standing order 66 does speak to clarification, but it speaks on clarification on the matter at hand that we are discussing. To come with a point of clarity on a matter from not relating to the Swaziland matter talking about now is not what the standing order is designed for. Sibonge ndulahlwa niphekele temafa themba umhlonishwa waseKhubutha uyasipakana angisitakali Mcondzisi ngoba le standing order lencwadi yema standing orders ithi angeni emlonyeni ngisakhuluma lo lelunga lelihloniphekile lana bengisachaza Mcondzisi ukuthi kwemisa umsebenzi welunga leParliament lemiswa ngamaphoyisa angayiphathi icourt order. Ngifuna ke lokucondziseka lapho Mcondzisi lokuthi la kuze ngoba kusasa nami ngidawenta umcimbi ngingadi ukuthi uvele lamandla angakanani kulaba bekunene ukuthi basimise ngoba saba humiliated Mcondzisi sonke we were there, we were invited and we checked with lelunga leParliament lasesiphofaneni ukuthi consultations were done onke and ngibukile nemandla ku Swazi Administration Act 1950 ngayibuka neSwazi Administration Order 1998 liphoyisa lelathi lisebenzisa yona lemithetho kumisa lo msebenzi lelingavumeli ukuthi umiswe umsebenzi Mcondzisi kude timphepha and lokho angikwati sikusho ukuthini ngetinkantolo ngoba nangabe phela umsebenzi Mcondzisi lokhona welunga leParliament endzaweni ungakamukeleki iphi le court order lefike icishe inike leliphoyisa emagunya ekumisa lo msebenzi bengithi ke Mcondzisi angicele kubuta lokuthi iclarity nje la kutheneni singemalunga nasenza lemisebenzi lenjengalena siyabothi sente kanjani ngabe kutaboba nalaba abaqhamuka emthethweni but bangakayiphathi instrument ekumisa ekumisa lelunga
kulokuthi lichubeke nalomsebenzi lapha nangithola umcondzisi kuthiwa nje kwavela iorder liqhamuka kubandla kancane manje ke ngiyahlola ngoba nginelikhaya nje nangikhondile endzaweni ngisesontweni lisondo lifana nelikhaya